Saat 14 zaman soңғы haberlerini aydınlata. Studiyada Mevili Muhtarova çalışam. Selam aleykum. Separatizmde qabatlanğan Süleyman Kadyrov'ның davası Kefenin işgalci mahkemesinde bakıla. Şimdi teneffüs ilan etildi. Oturuşta ekspertler sorğuğa çekildi. Mahkemede belli olğan ekibi mütehassıs Rusiya toprağı bütünlüğüne çağırıq olğanına isbatlap olamadı. Kefe Regional Meclisinin azası Facebook'ta Kırım Ukrayna dep yazğan eken. Kreml kontrol etken Kırım hakimiyeti ise bu yazğanları Rusiya toprağı bütünlüğüne zararlı ola dep bildirdi. 2016 senesi oktyabr ayında Süleyman Kadyrov'ның evinde tıntıu geçirilgen edi. Sonra ise ona karşı cinayi iş açıldı. Süleyman Kadyrov işgalinin birinci gününden başlap Akkor çalayıcı faaliyetinin uğraşa. O işgalciler takip etken insanlarını himaye etken edi. Я сегодня не услышал ни одного исчерпывающего ответа от экспертов. Есть догадки экспертов, что есть предположения экспертов, есть их выводы какие-то основанные на, вот даже психолог нам приводила какое-то общественное мнение. Ну да, я поддерживаю коллегу. Абсолютно очевидно, что эксперты ФСБ и эксперты предварительного следствия просто додумали свои выводы. То есть они не основывались на каких-то методиках. Судебное заседание будет продолжиться 15 часов 30 минут, где я буду допрашиваться в качестве обвинения. Кырымның Юқары Рус mahkemesi bir kişilik narazılıklarının iki iştirakçısı bergen şikayet erizalaryna red etdi. Bu dakikalara da bir şikayetinin bakılması başlamalı. Yanvar ayının soňundan berli işgalci mahkeme bir kişilik narazılıklar davasında şikayet erizalaryna bakmakta. Butun onlar red etili. Eki Kırımlının para cezası 15.000 rubleden 10.000 rublege eksiltilgen edi. Keçken sene oktyabrның 14-ünde yüzden ziyade Kırım tatara bir kişilik narazılıkka çıktı. Rusiya bunu yasak etmeli, lakin işgalciler kanunsuz miting olğanına ısrar etti. 80'den ziyade insan para cezasını aldı. Ceremelerinin umumi miqdarı 1 milyon Rusiya rublesine yetti. Ahmetjit'te Ukrayna vatandaşı yakalandı. FSB onu casusluk yapqanında qabatlay tutulğan kişinin adı Konstantin Davidenko. Erkek kişi devlet sırrı olğan malumatını toplap Ukrayna maxsus hizmetlerine bereydi dep aytıla. İşgalci hakimiyet yarımada sakinlerini teröristlerden qorxuzmağa başladı. Sergey Aksyonov teröristler yarımada da Rusiya prezidentinin saylavlarını bozmağa isteydi. İşgalciler saylav bölüklerinin beraber butun Kırımda ve Memuri sınırda qarawulunu kuvvetleştirmege karar aldı. Anayasa düzeltmeleri Han Sarayı'nın yok etilmesi ve Yarımada'nın tamır halkına karşı baskı. Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin icra komiteti 11. kere toplaştı. Laf etilgen mevzular ve alınған kararlar hakkında Elvina Silbulayeva'nın leyfhasında tarif etili. Dünya Kırım Tatar Kongresi icra komitetinin 11. toplaşığı. İştirakçiler Amerika, Litvanya, Türkiye ve işgal etilgen Kırım'dan keldi. Kun tertibinin esas mevzularından biri anayasa değişmeleri, şu cümleden Kırım statusunun bağlı 10. madde. Dünya Kırım Tatar Kongresi icra komitetinin azaları Kırım Tatar muhtariyeti statusunun tasdiqlanması adaletini tiklep, halkara hukukka uygun olur deyler. Onlar eminler bu adım Kırım'ını Ukraynaga qaytarmağa da yardım eder. Bizim yapkanımız, bizim maksadımız adım adım milletimizin geleceğine yakınlaşmak ve Kırım Yarımadası'nın statüsü Rusların kolunda olsa da ama statüsü Kırım Tatar milletinin kendi toprağında devletçiliğini kurmasına yakınlaşsın. Halazırda anayasa değişmeleri üzerinde iş qaynay. O bitken soň Kırım Tatar diasporasının teşkilatları çeşit memleketlerde Ukrayna diasporalarının meslihatlar geçirecek. Sonra en kısa müddet içinde prezident, parlament ve anayasa mahkemesine müracaat verilecektir. 226 oy kazanıp
Anayasa Mahkemesi'ne bu leyhanı, bu projeni yollamak. Kene de bu leyha parlamentoya gelecek ve o zaman 300 oy ya 300 ses gerek olacak. Bu çok zordur. Топлашуда музыкере етілген мевзулардан бары Қырым-татар медени ве тарихи мирасының yok етілмесідір. Бақшысарайдағы Милли тарихи-медени музей қорығының сабық музыры Эльмира Аблелимова хан сарайының вазиетін айдынлатты. Тамир ішлері кечіріле деп, ишғалчилер тарихи ядекарлықны yok ете. Заливается бетон, применяются современные материалы, применяется армирование, аутентичная подлинная черепица, балки уничтожены, вывезены и не используются для дальнейшей реставрации. Поэтому то, что там происходит, это не реставрация, это ремонтные работы. Халқара топлылық хан сарайының yok етілмесіні тоқтатмаға чақырса да файда yok. Ишғалчилер бұңа құлаға асмай вазиетісі қасыветлендіре. Истанбул Қырым-татар дернегінің елбасшысы Жилялычтен Қырымға мутахассисларны yolлап, олардан эс-сабат hazırlamalarını istemege teklif etti. Sanat tarihçilerinden oluşmuş, üniversitelerde hoca olan, konusunda uzman olan, dünyaca tanınan hocalarımız, sanat tarihçilerimiz yerinde görerek Han Sarayı'nı ve elinden tutarak, gözünden görerek orada ne yaptıkları hakkında bir rapor hazırlanırsa benim kanaatim dünyada daha farklı ses getirecektir. Dünyada biz bunu duyurabilirsek bu söylediğim sistem içinde Kırım'daki diğer başka eserlerimizi de kurtarmış oluruz. Türkiye'deki Қырым-татар диаспорасы президент Recep Tayyip Erdoğan ve халқара teşkilatlarga mektup yazdı. O хан sarayının yok etilmesine mani olmağa çağırdı. Vaziyet değişmese Қырым-татар halkının incisi yok olacak. Han Saray'da başlatılan çalışmalar restorasyon adı altında yapılıyor ama bizce Han Saray'ı yok etme çalışması. Buradaki amaç Kırım Tatarlarının otantik kültürel özelliklerini ortaya koyan bir dünya tarih mirası olan Han Sarayı bütün bu özelliklerini yok etmek. Ve evet belki bu çalışmaların sonunda bir Han Saray çıkacak ortaya ama o Han Saray olmayacak. Yarımadadaki vaziyet ve işgalcilerinin teşvihatına toplaşuda dikkat ayrıldı. İşgal altındaki Yarımadadan kelgen delegatlar yerli hakimiyetinin salavlarga barıp Putin'ge bermek teşvikatı hakkında aytıp berdi. Bazı insanlarga bakşışlar berili, bazılarına ise korkuza ekenler. Владимир Владимирович Путин, большое ему спасибо. Дай Бог ему здоровья. Dünya Қырым-татар конгрессы icra komitetinin vekilleri Қырымлыларны salavlarga barmamağa ve Kreml teşvikatına inanmamağa çağırdı. 4 yıldan beri işgalciler Қырым-татарларға baskı yapa. Tintuf, apış cezaları, kaçırıp ve öldürüvler bitmey. Қырым-татар halkı ise korkmay ve boysunmay. Elvina Sidbulayeva, Ömer Baş, Hasan Eminov, Zaman, ATR. Алуштанын юқары Шума көйінде Ялталы Хизбут Тахрир давасының 6 мобюсіне бағышланған дуа кечірілді. Муслим Алиев, Эмир Усейнко, Куинвер Бекеров и Вадим Серук ела версі февральның 11-інде тұтылған еді. Апрель айында седа екі Қырым татары Рифат Алимов и Арсен Джиппаров апске алынды. Алтысы да Русияде сақланған Хизбут Тахрир тешкілятында иштирак етмесінде қабатлана, оларны аман-аман 2 ел СИЗОда тұтып, кешкен сененің соңында Русияге ауыштырып, Ростов-на-Дону шайырында махкүм етелер. Даваның Невбеттегі махкемесі чаршымбе күні февральның 14-інде олажақтыр. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير. Этих ребят, наверное, все здесь знали только как тех, которые беспокоили, заботились о своем народе. Я никак не могу согласиться с тем, что в чем их обвиняют, понимаете? И теперь я смотрю, подрастают мои внуки. Когда-нибудь разве забудут о том они, в какой день им пришли, и вот этот весь ужас они пережили.
Стрелковая наразылық мейданында Қырым татарларының евлері енді еқылы. Ешғалжелерінде Крымская Роза қасабасыны Қураджақылы. Кремль контроль еткен күтлеви хабар васталары видеоларны дерчетті. Олар ев сайплері разылық берді деп білдірелер. Топрақ запт етілген екен, весіқалары есе жоқ дейлер. Ешғалжелер құрушылық шіркетті ев сайплеріне пара беречек деп білдіре. Евлері еқтірілған Қырым татарлары есе оларға басқы епілғанына айдынлата. Ахмеджеттегі стрелковая наразылық мейданындағы жәме харамланды. Кімлігі белі олмаған инсанлар жәмеге кірлі аяқапларынан кіріп, кілімлеріні кірлеткен, батареяларны шығарған ве тоз ютардан чөплікні қақып алып кеткенлер. Намазға келген мұсылманлар полицияны чағырды, ләкин кімсе келмеді. Стрелковая наразылық мейданындағы жәме 1,5 инсанны сықдыра. Ешғалжелер оны Қырым татарларының евлерінен берабер. Еқажа қола фааллер Ачылық гревіні илан еткен соң жәмені кімсе теймейжек деп ваде етілгені да. Меселені махкеме өсірінден шезмеге сөз берілгені да, ләкин бір қач күнден жәме арамланды. ОБСЕ ешғал етілген Қырымда президент сайлавларына көз етмейжек. Бұны президент сайлавларына көз етме миссиясының ел башчысы Ян Петерсон интервью газетасына білдірді. ОБСЕ Қырымны Русия топрағы оларақ көрмей деп қайдетті. Бөлейже көзетіжілер анда чалышамаз. Халқара миссия Русияде февральның 5-інде чалышмаға башлады. Незаретчілер сайлав комитетінің ішіні вере беру феснасыны көзетіжек олалар. ОБСЄ працює на основі консенсусу, і наш мандат спостерігачів заснований на консенсуальних рішеннях держав-учасниць ОБСЄ. А вони не досягли консенсусу у тому, що Крим є частиною Росії, тому ми не можемо здійснювати там спостереження. Қырымның жематыр бапларындан Русия президентінің сайлавлары башламаздан митинглерде іштірак етмемелері талап етілі. Эка Гурзуфлы фаал полицияның район бөлігіне чағырылды. Оларны мартның 18-іне қадар күтлевей бір тедбір өткермемек ге чағырылғанлар. Бұл ақта субетке чағырылған Игорь Барышников білдірді. Ови юрис Курикке қаршы жинайы тақиқатлары чылғаны да олар ерлі телеканалыға интервью беріп, қанунсыз митингнің тешкіл етілмесінде қабатланды. Фааллер күтлевей тедбірлерде іштірак етмемек талабы еле весіқаларны имзаламаға разы олмадылар. Полиция жемат фааллерінен кечірілген субетлер Русия ішішлер назырлығының емріне көрек кечіріле, деді. Я говорю, молодой человек, вы понимаете, что сейчас вы мои конституционные права нарушаете? Во-первых, кто, на каком основании мне может запретить проводить митинг? Я говорю, вообще-то я не собирался их проводить, но если какое-то завтра произойдет безобразие, послезавтра я подам заявление на проведение митинга, возможно. Я вам ничего не собираюсь, никакие бумаги подписывать, ничего обещать. Киевдегі Қырым евінде Қырымның соғақлары весиқалы фильмі көстерілді. Левхана Франкистан режиссері Винсент Мун шығарды. О қырымлыларының яшайышыны, тұрмыш ве урф әдетлеріні көстермеге істеді. Левхада бұны ярымада сакинлері тариф еті. Тедбірге келгенлер арасында фильм қараманларынан бірі санаткар Джемиль Кариковда бар еді. Я думаю, что таких фильмов должно быть много. И фильмов, вообще рассказывающих о культуре крымских татар. Я думаю, хорошо, что такие мероприятия почаще случались у нас. Это делает нас ближе к крымским татарам и все остальные народы. Когда я первый раз посмотрел, для меня было очень интересно увидеть свои родные лица, услышать свою музыку по-новому, потому что она звучала абсолютно по-другому. И лица эти виделись совсем другими, интересными. Вот. И считаю, что важно смотреть на самих себя. И плюс ко всему, презентовать себя где-то за пределами своей среды, уметь презентовать себя. Очень важны такие мероприятия. Они показывают суть того, что в Крыму есть люди, за которых нужно бороться. Она показывает историческую правду. Вот, она показывает, зачем, и как бы напоминает гражданам нашей страны, что есть в Крыму разные народы.
Қырым фоторесамы ярдымға мұқтач. Венера Салединованың миінде шышық тапылды. О ажеле амелият олмақ керек. Құранта амелият парасыны өзі өдеп оламас. Ләқайт қалмағанлардан ярдым етмелері режа етіле. Маде ярдым экранларда көстерілген, сап üzerinden көстеріле біле. Шындылек бұл соңғы хабарымыздар саат 15-те яңа хабарларны украинче білмеңіз мүмкін. Атерелі олыңыз.